Saya wanita tangguh mah tingali. Tangguh ya mang anak mun teu diberes kok edan. Iya murid baru sieun ku cai tah. Tuh tingali. Tuh kalayangan tingali tuh. Tuh. Tuh siga ucing sieun ku cai. Tuh. Tuh bener gobong tuh padin tuh. Langsung. Payun tuh. Payunan euy. Turun langsung ke aja nya. Lepaskeun tah kitu. Langsung ke aja lah we. Lep. Jam 4 nih guys. Iya mah ka base camp. Anu si base camp guntur ka dieu karawatna. Loncat lagi. Wis mantap. Ulam gelem aja guys ya, masa orang sepulang gelem guys. Ulah iya. Halo. Biasa guys langganan ke lagi oleng-oleng kita shot aja guys. Ini. Tenggemin aja tadi. Was. Oke guys, kayaknya mau gaya tenggeng gitu. Mantap. Ajo Haji A. Kabar. Canggih encan. Ya Bu Haji, Sat Bu Haji. Sip ah. Kelas lah ini. Mat mana lagi yang kamu Gustaka. Oke guys. Santai mer. Wah Haji ke Bandang oke guys, kadieu guys ka ngabar guys. Kalau pengalaman lah. Agak jauh. Tahu yang lalu tinggal nomor orang. Yung kan malu. Biji weh. Itu isin mah. Dua weh. Kan handai weh. Ya jiu. Karek ngilu ya urang aduh. Anjir. Hegak cenah poput teh. Lep. Asli Pak Haji kekoronangan ada mau. Oke guys, kursuk cantik nih guys. Alhamdulillah guys. Hari ini di hari Minggu tanggal sebenarnya itu 27 tanggal 7 dan tanggal 8 ya guys. Desember ya. Rutinitas dari minggu ini kita untuk tujuan Ciberem, start Ciberem ya. Akhir di Rancabangu Cisaat ya guys ya. Kita masuk sini barusan kira-kira aksi masih cuman 30 menitan.
Kenapa atur aja? Saya lah, Bu. Oh. Sok di antasan. Ulah iya. Halo. Biasa guys langganan ke lagi oleng-oleng kita shot aja guys. Ini satu lagi. Ini enggak partnernya guys. Aduh. Kalau Bu Haji. Iya. Itu betul. Alam Putra Meri. Semangat aja. Yo. Ayo. Oke guys, kita rehat sebentar nih, break. Apain 5 menit ya untuk lanjut nih. Asa tengeng lempang iyalah. Iyalah sih. Gas. Untun aja untun. Gas. Nggak, untun halus. Ngos dari semir. Mantap. Kopi. Untuk guys, semangat Waji. Semangat. Ayah kopi. Mantul. Ibu-ibu tangguh. Strong. Angetnya versi komat strong lemah. Ya. Giginya bagus gitu. Mantap, Bro. Kita mau jalan resmi. Kun, alungkan kun. Ini tuh, kun. Kita lihat tuh, Kelosor. Kita lihat tuh. Iya, kan angka gelik dia nak urut dah. Kadim pegangan tadi. Ini satu dah, Sap. Guys, melewati sungai, guys. Batu sana bangsan. Oh, satu babari. Man. Satu babari kadinya loncat. Ngeleselan we. Tuh, bener gobong tuh Pak Adin tuh. Tuh, sebunda tuh encang-encang. Iya, tuh, Man. Oh, aku masih aku masih oh, sejoli, iya mah. Kamu meninggalan sepatu ya? Ayo gebok pada Bu. Degan. Pada ayo gebok masang. Awas tuh, kata awas teh. Awas teh. Malah kadek degan. Mau masuk. Ente nyari lututnya Bu. Lututnya nyari itu. Ada udah. Satu ayah kena ayah. Ayo nih babari Ke balik. Nah, sip, bagus. Stop, langsung. Payun tuh. Payun anu. Turun langsung ke aja nya. Lepaskan tak gitu. Oh, eta tongkatna bisa ya. Sok, langsung ke aja lah we. Lap. Naik.
turun ke hanap kagok. Kagok pas mantap kan. Bukan gaji langnya nyon. Lain mesin ku cai siga ucing wae. Wah, itu lawu. CRW anjir. Ai gasot untung kurang. Laan mending ge bekah kena. Kayak bekas sukuna, empang ke lecetnya. Pangdelan kakinya mah. Sampai nih. Awas palit dah. Ada di seru, ada di seru. Ancur be Wika. Saya wanita tangguh mah tingali. Tangguh ya wang anak mun teu diberesi kok edan. Ada leueur tebok. Oh. Endorse BM Travel. Oh. Iya murid baru sieun ku cai. Tuh tingali. Tuh. Kalayangan tingali. Tuh. Tuh. Tuh, siga ucing sieun ku cai. Tuh. Nah, jingjing kos bencong atuh. Perjuangan minta susukan tapi kali buka. Mobil. Coba-coba Sudah basuh, udah dituna. coba-coba mencoba. Daripada buka deunya, pakai deui kami mana. Mana mai kopi diamin minta sekalian. Tap. Mantap surantap. Bari ngelakuan teh saya nate ya. Wajib teni. Kani ngompol. Ngompol anu teh kahajan teh geuning disorot gasok. Alam teh. Ini kadi ya teh mah tak Ini pakai. kadinya, cobaan helak dia tuh. Ya teh nyai mulu kieu jigana asli lah ya. Tong kawin. Tadi ya. Nepi euy. Nepi. Power di demen di teu ka hanap. Nya. Ning ka hanap di bala kalur mah. Aina ieu deui nu leureurna ge. Mantap guys. Lihat dulu lah. Ya guys. Alhamdulillah vaksinasi 2 jam ya untuk nyampe situ Ciberem. Kita masuk hutan. Kita untuk rehat di sini guys. Nama Dugi, si Cuci Berem, Pak Eji lah. Si Haji, si Haji. Namanya Ji Haji tinggal Iji kemana Iji? cokor ya babajeg dah nepi ka tuur. Aduh. Mau tanyai. Oh, kontol. Sedikit komentar atuh kumaha men. Oke guys. Oke, guys. Mantap. Hayang tadi mau waleupeuh teh aslina.
Bikinan tak apa beli? Apa yuk di mau luput semua ada. Ayo di cina ini ke Pak RW. Tadi we rek kieu. Kalau bating siap. Habis. Oh, sakit. Gua aja saya kecet-kecet tuang teh beres Bu Haji. Oke, kita mau berangkat lagi. Ini baru beres istirahat. Pulang, ayo pulang. Ngerusuk Well. deui larang. Pas guys, ngabring guys nih guys. Mantap. Lanjut perjalanan guys. Lanjut. Ngalihun tuh hoream. Sip. Kurang tantangan ya, Mas. Kurang tantangan. Ayo tadi beloknya di mana? Kan tadi ada jalan belok. RW terakhir. Atau tadi mau pangkayona. Ayahnya kadeli ya. Mantap. Break. Dai. Mantap dah silik dai. Siap, guys. Manuk hiber untuk dina batu alam, Terus meuli sate jeung nasi padang tah kieu ngeunana ngabar jeung sabah alam mah. Allah. Ngeunah hate poho hutang. Gas. Gaskeun. Well. Well, aduh. Ya. Kudu kamu jalan. Tadi eta kaluhur atuh. Burewe tama lo. Oh, mau besok. Lumayan masih jalan udah hampir 4 jam ya guys ya. Dun lah. Kan bejakeun urang ngilu nya. Masih bejakeun bari ngomong. Lanjut guys. Halo. Halo.
Sudah panjang cina. Panen. Bener ngompol mah. Dagang lotek gitu tuh. Dagang lotek kan karedok. Itu aja. Ah iya. Itu ya imah. Kopi. Hey. Ayo. Mantap guys. Halo. Mantap. Ayo nama halodonya bahasa dia mah hujan. Lumayan. Berapa orang ya? 22-nya. Lopat. Nanti atau angkot itu 20. Kamalir. Tadi ngopi tuh hari.